TV West nehinda program Ekyanga Kyawe erizoba natayira cave eya Kibare erukushangwa omu Rubirizi district esabite hwire ojike nkakoreka cave eya Nyakahondogoro erukushangwa omu district eya Ibanda hati omuhanda gwabaguru gumere munonga okuhikaha na mino garuguru konka nitakubiha twagezaho kureba ngo twahikaha omwanya ogu nogwe byafayo hari omugero ko hansi ningureba mbagweto gwacyambara konko kuhikaha twakoresa amagezi mingi eco kubanza oruguto turuboniye twagezaho munonga kureba ngo twahikaha oruguto wanoro kutwantushaye motoka ntusindika imihanda nimbi kutwarga ruguto twazabigere naho tubyabonera akuba na wande bimpare nzikubire ingito nimbi ekiti cyona cyatabukera izoba twakuriyetingaho no muhanda tukutema ekibingo omusho watebembira natema ekibingo mpora kwenda ngo tukahika hati nahika hibare abuna nyine bashikireyo so turiyo nutika mu ibare mpora abantu bashikireyo niza kuba ningamba nabo turebe niki ebyafayo ebirukushangwa omu ibareri ningashi eba kurigamba Ibare nani kugambera twarikamu omunda konka neritinisa yer naryo ninkeri Nyakahondogoro yer twarebere we esabiti ehwire hati ndiyo nitambara mpora kunu nogenda oyinama kuba naryo teryangu hiwi musi y'umutwe ibare nerugwata konka niza gumisiriza mpora mbahike abantu abona nitambara nabo ride bashikiraha kandi nizagamba nabo turebe ibare eri nibarigamba hoki ebyafayo byaryo nibiha eka mbahike tuganire turebe okubi kugenda omisho nimbarebo mu ibaro mu aho mwatureta nibare ry'amani ryo kutangaza so nanyendo tugambere nice bikutangaza ibirukushanga mu ibare za kukwatira utafanya nyonka nko musigazo bakweta mu Gisarex nkuza kuzarwa nkasanga iri ibare ruho abatata bakamba tugambera na munonga bakatujangwa kana ararama abacwezi kawawa nyuma kacyaho akarwa katanda kabo kandi nkuza kwetegereza je nkasanga warwe gutiya musanzu surumo mucucu namweneze gutiya zikikazabura tukumanya izagiri kandi nebine batugambiro bice bakatujyango ko yitwa tikoko ngo akabura yembwa bakaba yigire imbwa yatamwe binjenya miswa imbwa yabona munati bakajibonaga so nibiye binakubasa kubagambiraho ayibare ndisangwa umusero narase cyaro mbakita Kanyara umurukano gwabutoha egombara n'amagambo county n'ubunyaruguru then district n'Rubirizi hateri bara abantu abatakana barukoresa ki abantu bariyetori narubayambarta eri bara abatakambariye zunisa na munonga kareho bakaba barisiza mu imbuzi nanyikarume kagama kandi isiza wanyuma tukatutaye imbuzi ko hansi twegamo umwenzuro mu ibaro konka tukatina kwiza kunu nabazire bakaba tugambera mwamurisize uko mu ibare mutatamo yenyene tukatwe tugumankaho hiyaho turebeka ngo tutwatahamu nitutwenka tukutinamo mbasha tukatwatahamu no jancho kiratubeho ninjanto bundi tine kirabeho just kujangwa abazire bakamba tinesa ngo bundi takaburo mu ibare nabo bakaba takumanya ikigendero n'iki konka to bakaba tugambera na munonga ikite tukatutina twasanga wawa katanda kakatura kazire usanga narara onko muntu katanda ko kakani kashachi kakakara mu mbera ki aho katanda kabatimba timbironka kina hansi baciro tusozo batkwasizeho nkaharubaza kana baruhinkeka takumanya icyurumuniti tukatina kukwata wa abintu ebi
ati yo mwibaro harimo abantu abakuja kurambara abantu mbakira kwiza konka imihanda yawe ni mibi abamwe nabiza nibatina kutahira mu cyumu bakubene biza konko kwiza kwawo umuhanda ni mubi abakuja kuna abantu ba muringoki iyi ko munyamakuru wabera yizireyo wa TV West kandi abandi arona na David Ogo ine ya Kevu na waki akareta y'abantu barebaho basaba bagenda kunke mahanda okusinga niyo kubateganisa bakabe mbarambara burkire ino kuri kutahiza abantu abari yetorire ino kumukurugobamo itaba twetorire twine kitukurugobamo abo kuba n'abantu nabiza twine kuri ababuze sente atine nkoko gazeti ngiro gw'omwanya kugira ngo uniyo wabikiza kuza mu buri umwe kuyiza naza mu muringo gwe asobataho umuringo gwe so umukoreba kwawe government ekabene kora kikoreba ngo ryabirya mani ningashe mwafuna mu sente na government umukorebera kwanje government ya kututeriro intebekanisa usanga baboneza umuhanda ngo kwiza kunu korabero mbakama bebanza kubasaba ngo turabye umuhanda aho kubo kunu iri bare nibare rya mantina ndayi indarurire ndisingane ryo mukevu when government yatera umuhanda tukabona uburabo ecyo nareba Uganda eyine ebyo kutangaza bahango munonga konke bimwe n'abantu tubakubimanya waza kureba na kuno basa kushanga government yenyine yetakahikaga omwibareri kureba ikiriyo ningashi okuyakubasa kuryihamu entasi ndiyo mwibaro mu nintambura n'abashampura parole tutambara nkencende turiyo turugenye man tutambara so iwo mushija we aha okabero nda government ebayambeta ningashi ekurakuranyeta omwanya ogu nyo kano kagamba amanyeta mwebuze innocent nanyi bari nkarsangao konka nanyi kurigirenge narusangereho itwenka Abataka twine kurugobera so nkabe nishabanka government ebase kutuyamba eyombeke nkakunu yamazu nkama hoteli nkama lodges nkama bara nkaga kurebeka ngu abantu bija nito twafuna wentasi ababijere nkaho mu hoteli kuza kufuna wonke meri nito ntufuna wentasi yaho chichi kingisaba government narebe imihanda tabonire yemihanda niyo batiganisa muri ngo cyumana mushakuno emande ngere kuteganisha mu kenzora yegwire tokijayo haro kuba kanzire mwen kare takumamyo kiri yawo tukabe ntushabanka government eize hatebe kanuse emyanya zubeje nane imihanda ziterere so nito tufune ntashya nk'abantu bacara ogu nomwe omubana bato imyaka nindebe kilometo konka nyenda kweyongera nkaronda abazeyi abetorire cyangwa iki tukareba history ningashi ebyafayo bari kugamba aha mwanyogo TV West nehinda tukiri aha program y'Ekyanga Kyawe hati turi omwibare eriyo mu Rubirizi district ninza kuba ningoreka ebyafayo byinji munonga emwihanga erya Uganda biturabe ntukusiyaho aha program y'Ekyanga Kyawe guma orambure nanye ningashi obe nanye burwakana shaha 3 n'icweka kusiya shahina nkoreke ebyakatawana ningashe byafayo ebiri omu Uganda
Omwibare natahamu munda kandi nyina omwe aha bantu abakumanyaje ibareri n'omushaha muto konka narumanyaje ahakuba nimwe bakurire so niza gamba nawe turebe ecyakurigambaho sebo nakwakira sebo twabashira omwibareri ribare nibarieta kibare then ebyafayo byeribare bakaba bagira ngo haturayo abacwezi tukuzarwa tukashangana bajanga hari abacwezi nangwa bari kugira ngo nkaho ngo hakaba hariho MP haze binushu ziriyo mu budeya mbwenu twakorana tutinayo twakorana tuhamanya nk'ibare ry'abacwezi konka ezo MP bwa hati tizakiriyo aho kuba ningira abacwezi bakagaruka bazitwara bakamabazo mbwenu nikwebera bityo bitwa hande mazima twabacira umuyibareri no guma kwija kurebe biri kufayo byakunu mazima twabacira ruyane uhireho iby'abacwezi nice byafaye binde biriya ibyafaye biriyaha hati abarherire yibare nibarisiza yo kunu konka mbwenu bagumana kunu ahibare kunu tubakutahayo bagumanka nko kwife then barisizayo bayamba kwegama mu nkenjura yabashangayo nkebyo twariba yintaratambo ubunyonyi bwo mwibaro mukijamo butako kuza kura history yabo hato ubwo bunyonyi okwijamo bukijamo bukwegama mu njura mbwenu bwaguma mu njura bukibabwegamemo bwarekamu buzararamu bukanyeramu mbwenu nco warebera buri bwinji abo kubwazire wagumana buzarana buzara imyaka yaho amiringwa ati nco warebera bukanyira buri bwinji ibare imwe nk'abataka inukuru bahwerireri ibare ryo kutwera namaze mataraka bera cyangwa cyo kutwera aho kuba abakwija kuramburayo tuba kutwamo nyuma cyo kutwanka sente mbwenu bija barambura bakorera byabo bagenda mbwenu nyona abanisha baba kwija kurambura mwe muteretere muko busente hati nituturganyirwemo hako bobundi sente kumukwija mwareba nko kumwareba hati nitumutamuka ka sente nito tuganyirwamo narebe mahandere mibi imotoka twayisiga twari munonga twatambuze bigere nanu kwikaha ibare henyine twabantu mfite mu mahanda mfite membingo kurenga twahika ece mahandere kuja kuniyo no kigamba hoke mbwenu ece mahandere kwija kuno mbwenu nimporanye no kushasha nimporanye no buhinza mitima aho kwe mahande sisikiri nko kumwagereba ba MPs bahine kibari kutuyamba abashimiye kubana bagikoraho ba chairman LC5 tibine kibari kutuyamba mbwenu kumwakubana muhika yoko bundi mututere yiraka no bateho mutima bamanye kuno hari abantu baturwaneho ateriste no bakuterayo kamaramu konka mbwenu tukarekwa ngo twagire ndambura nunji ati nkicyo kureberaho ibihingwa byito bitoro kuhinga umwe no baranahi wacerabyo amazina ganje mbanyita cyo mwanje Overete ni nturo muri Kanyara ndi umutaka kani nkaswerwamo nkargigaranaje kuno naswerwa kuno kuka kunashikireye kuno nashanga hariho ibareri kandi nkani nyine kika cyo kuze kureba buko bankanta kurumanya nkaze nareba nditangaza nkebuza ntukonka se ekicoro hanga kachikorata nazaho narambura ntyo nargayo kandi we myaka ewireho tubona abantu bija baziye baza kurambura nangwa n'aba forest bakaba batandikire kutematema yo buhanda kandi kubahirize nabo babihamwe amanda konkate sahezi twamara nk'emyaka 2 tutakora abo kwija kuramburayo nambwe nyo cyansemeza kubangambira ngo abamakuru ba Radio West barengo ko wibare kibare nandi yo mu kitanda nangwa nanishasha nyimukanjira ntikambe ndi umutwano omu haceranye bambargayo mbarebe mbwe nanye cyansemeza kusangana umunsanga ha umurutoshe rwanje kandi mukambuza ibikwatine nibare ibindi kumanya awenche no jangwa abantu tubakije mwije myaka 2 batugambira tinkumanye cyabireho abo kuba forest niyo yabire neza yo kuramburana n'abakozi bayo kunkata tubakize yo kurambura tinkumanye cyabireho
iwe nk'omuntu nicyo cyo kubera ndakikorwa kurenga omwanya gw'atunguka mbwene nyeki nkubene nyenda ngo kikorwe icyo kubanza n'umuhanda gurukuzayo abo kuba hariyo umuhanda n'abana b'amasomero kubana baguma mbaze kurambura ibaare mbwene kwakubarwa bakubasa kutuyamba na Gavumenti ekatuteraho umuhanda ntubasa kutuyamba tufuna abana bitu baze kurambura abana b'amasomero nangwa n'amasomero gatatuherire gahura ngo hari ibaare kutangaza abana ninyisiga ngo babasa kwija baze barambure ine kuri bahwerire nk'abataka ine kimukuri hamwe itwe nk'abataka oyiro kurra abantu kurambura bakareba ibyo kutangaza konka tine ikirya tukore ninyisiga ngo bataho nko muhanda abantu bakagumana ibija bingi ntubasa kugira ngo abaraze kuze kurambura bagira ko batusugeraho konka abo kugira ngo utaroho umuhanda gukuzayo icyo plan tujine iwe nk'umutaka kandi oreherire nturebo ine hortoke bija bakagira ngo umuhanda bakahatema n'ukiriza no guhano mpaka gukira ibaare gwaguri yo muhanda guringanire gwebigere gutarwa motoka nimbasa gubahereza konka gwabo gwa motoka nanye nbampa mwaka sente omuhanda ogwo mu kibanza ekyo so ati muzeyi iwo kabe nonda Gavumenti ekore iki kurenga ogwo mwanya gwatunguka Gavumenti nicyo cyo kwende kore kurenga gwatunguka izibira abantu ati kureba umugongo nk'ubwo bakabata guhinga kangurimo bintu bikuru kaguzamo nkatabwire bwayira usanga harimo imyuru zikwaka bakamba byete binyamazumu mwe nati mukazihindura ngo n'imigini ati mbatekamwe nanka ati bayenda kubagara ubunyakali imigongo zabere zitakayinga gwomu bazirike kuzihingamo barekeze imirimo ibihangwa imibazi nkezo akazamo imbazi tucamo imbazi tuzereza abana bakira abantu abarure bakira chonkate imigongo zone tabere tucamo imbazi bazihingire mwena ari umugongo gwetu gwa kabisukuri kabisejo bakaba ikabe ekiya yabazwira umusana yasi agwenzura mwena tubakajibyara kartusi tebasa kuinaka kujocha ngo yayo manzura ati koko le batenzure rago yamara ngwenda ku musana gwenyini aboko busozo bakaba tagenda kuruhinga ebyo burambuzi nekintu kikuru mu Uganda abo kubantu cyumanya ngo ebyo burambuzi nicyo kintu cyumwabe kuretera sente nyingi munonge zo kurugaheru zo kutaho mu Uganda kandi tunkarubirizi ntureba ntwine ibintu bingi ebyasa basa kutungura ebyo burambuzi mu Rubirizi amuni Uganda yonanka Uganda as a country. So nkarubirizi turugire ku recruitinga ningasi kuhereza kutungo umuntu yakubasa kubyebembera oturu kumanyanga district tourism officer egesa indo bwambera turiyo tugeza gukora icyo barakweta district tourism plan ningasi district tourism strategic plan kuza kutuyamba kureka ngo ebyo burambuzi byona twagiye tegereza twabitahamwe kandi twabitungura ebyo natubitebekanisa wo kwenda ngo tuongera kasente ningase sente ezuko gomburambuzi omuri Rubirizi amwe n'iyangari yitu twarize hamwe eri ya Uganda. Program Ekyanga Kyawe kandi ibaare twarishohora konkani kugambere okushohora mu ibaare okugaruka okurugura utwaretwa n'urutaro rw'amani munonga so wija kuno noboyi n'omutuma nico abantu bana bashabira Gavumenti kugira ngo ebahwere bakore emihanda kandi baha developing ngo bundi rikaba eryentasia aha makagabo na district yo no kutwariza hamwe ningashi ihanga okutwariza hamwe wano rende ni temba nindi mu kibingo ahagati nindiga omuibare erya kibare erukushangwa omurubirizi kandi ojuke program n'Ekyanga Kyawe Ivan Tusiime buri rwakana shaha ishatu n'ekicuka kusasha hina nimba ninkusiyaho program eji ndiyo nintuhera ahuruhanga yatwasa twargayo atinahika omisiri ya muhogo na itaka rufata ire rya kuno abantu norene bahinga kwenda ngo bakatunga entasi ya konka emihanda
batine kubasa kutwara emishuburo yabo kuza kujuguza hati nahika akasoza mutwe ahansi twargayo mu ibaare imbera y'ubwire yabonera konka obutuje yabere kubi munonga imotoka yaneserera ati twahika aha mutwe kashana katandika kwaka konka ko kurguko banotuhera riri twaruha kandi twaruha reka turebane izobera erindi urwakana urukwija TV West nehinda Tusiime ninye nabankwine on program eji.